السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuchali mukusoma ya saruna mu Ruganda. This time mu Ruganda, si mu Ruzungu. Ruzungu lwabatami. Akati twagala tulela inzineziddako insha Allahu taala. Ayina ebbiri zkwaki eziddako. Byebaza mwena abafayo okusoma nemuwaayo obudde bwammwe n'ensimbi zammwe ne data wammwe n'ebiseera byammwe nemusoma tusaba Allah ekitiibwa batemba baraka. Allahumma amin. Tubiyige tukwonako bukonyi zaki eza sukuni katono ta eyakalakala nga tugikankanirako. Tuyina audhu billahi minash shaitani rajim. So si ihidina tukamat dina siratal mustaqim tukamat ihidina si ihdi ithmi so si ithimi na ithmi katigate ithmi ilmi aini nilam ilmi ud'u yaula wakati wa ne'u eno ud'u rizqu mulku so si muluku ne mulku fahum nahnu so si nahanu ne yani we nahnu liman sam'i so si samu'i nikan sam'i barakallahu fikum jazakumullahu khayran fi dunya wal akhirah.